Ayesireka mbasuze kembifurize kugira ibihe byiza ikaze muri aya makuru turi kuwa kabiri tariki 27 Gicurasi muri uyu mwaka w'2025 ikaze muri aya makuru agiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turababwira yuko akigera Igoma Joseph Kabila Kabange hamaze kumenyekana gahunda y'ibikorwa bye agiye gukora muri iki gihe. Hanyuma kandi turababwira yuko uyu munsi kwikubitiro n'ubundi Joseph Kabila yahise asura ikigo cy'amahugurwa ya gisirikare cya Rumangabo. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kandi no kunyarukira muri Rucuru. Turaza kugaruka ku mirwano ikomeye yongeye kuba hagati ya Wazalendo na AFC 23 mu gace kitwa Tongo. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri aya makuru kandi turaza kunyarukira n'ubundi mujyi wa Goma. Turabwira ko hari umurambo w'umuntu wishwe agatabwa muri Lac Verte. Biravugwa yuko ngo yaba yazize ko ngo afite inkomoko yuko ari umunyamurenge, nubwo ariko hakivugwa byinshi bitandukanye ku by'urupfu rw'uyu musore. Ibi turaza kubyinjiramo hano muri aya makuru ku buryo burambuye, dore yuko ari umusore bivugwa ko ngo yababaje abatari bakeya. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hano kwibendera TV. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira ko Ministre w'ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Constant Mutamba yarahiye arirenga ko ngo atazigera yegura mu gihe akurikiranweho ngo ibyaha byo kunyereza umutungo. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kubabwira ko muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Minembwe n'ubundi hongeye kugaragara drone yiriwe mu kirere. Bivugwa yuko ngo n'ubundi yiriwe irimo kureba aho igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bagomba kongera kugaba ibitero n'ubundi, dore ko komeje kugaba ibitero bitandukanye hano muri Minembwe. Muri aya makuru kandi birumvikana turaza kunyarukira mu mujyi wa Uvira. Turababwira ko hamaze kumvikana inkuru y'akababaro n'agashinyaguro. Abantu 8 bose bishwe urw'agashinyaguro, bishwe na Wazalendo. Turaza kurebera hamwe aho aba baguye, tunarebere hamwe cyatumye abangaba bapfa, ariko kandi turaza no kugaruka kurambushi y'abarwanyi b'intare za Sarambwe imaze kubera mu mujyi wa Uvira, aho ahitwa Kawezi abarundi n'abandi basirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo maze kugwa muri ambushi ari benshi. Imirambo yabo ngo yaje gusangwa mu ishyamba ariho iri. Turaza kubirebera hamwe, ngira ngo niba mudukurikiye ahangaha muri kurebana makinze kuri iyi ishusho neza aha muri iri shyamba niho iyambushi y'abarwanyi b'intare za Sarambwe maze kubera. Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye. Icyo nababwira rero ni kimwe, bamaze kugira hano tugaye ikaze, hanyuma kai nawe winjire uterekaho like yawe. Turashaka kubabona muterekaho like zikazamuka ari nyinshi. Hanyuma niba ari bwo bwa mbere ugeze hano cyangwa bikaba byarakurenzeho, nyemerera uterekeho subscribe yawe. Yo uteretseho subscribe yawe ugakora no kuri ako kantu kameze nk'inzogera bita signe de la notification, bigufasha kugira ngo amakuru twe tujye tuyakoherereza utiriwe utakaza umwanya wo kujya gushakisha. Ushobora kuba wibereye muri office ufite umwanya utari mwinshi, tugahita tugukubita amakuru ugahita uyakurikira utiriwe utakaza umwanya wo kujya gushakisha. Mwese rero ikaze mukanya, reka ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye hano kwibendera TV.
Yes, nongeye kubaha ikaze mwese aho muherereye, abari mu Rwanda mu bice bitandukanye, ku Gisozi, Kayonza, Rwamagana, Bugesera, mwese tubahaye ikaze. Abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye, Masisi, Rucuru, Goma, Uvira, mwese tubahaye ikaze. Yabari bamwe bajya batubwira bati dukunda makuru mutugezaho, yabari bamwe bajya banadutuka, mwese tubahaye ikaze kuko birumvikana amakuru yo turayatangaza, kandi ni ibintu byumvikana ko rimwe na rimwe hari amakuru adashobora gushimisha bose. Mwese rero nikaze, kandi mwese tubafata nk'abantu b'agaciro hano kwibendera TV. Abaherereye muri Afrika y'Epfo, mwese tubahaye ikaze. Abaherereye muri Senegal tubahaye ikaze. Abaherereye mu bice bitandukanye, mwese mwiyumvemo ikaze. Hanyuma kandi ubwo ni nako duhaye ikaze abaherereye mu bihugu bya kure muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi, mwese ikaze. Aya makuru munyemerere tuyahereye muri Kivu y'Amajyepfo, hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndumva nifuza ko aya makuru tuyahera aha mu mujyi wa Uvira. Aha mu mujyi wa Uvira, reka tubanze duhere kuri iyi nkuru ivuga yuko hari abantu 8. Abantu 8 rero bakaba abishwe uyu munsi tariki 27 Gicurasi muri uyu mwaka w'2025, bakicwa na Wazalendo mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Mu gihe makuru yatambutse twabwiye ko hari abarwanyi ba Wazalendo bashoreye abantu babakuye muri ibice bitandukanye byegereye hano za Kavimvira. Hari abavanwe Sepake Kivimvira, bamanurwa muri uyu muhanda bagera ahitwa Epe Kavimvira, baramanurwa abagera ahangaha neza ahitwa Apoka Vimvira, abanyuze muri route nationale nimero 5, bakatishwa ahitwa Bahari Bishe, barazamurwa bageze imbere gato y'abamanurwa ahitwa Kavimvira, neza muri aka gashyamba, ahantu hameze nk'ahakunda kureka amazi, neza muri uru ruhavu rukomeye cyane, niho abantu biciwe. Abantu mwe mudukurikiye hano ku Ibendera TV, akaba ari abantu bishwe urw'agashinyaguro kubera yuko ngo babajije bati ko mudushoreye mutujyanye hehe. Makuru aturuka ahangaha, dore yuko ngo ubwo ibi byabaga hari abaturage batuye muri izi ngo abyumvaga aba bantu barimo kugenda basa n'abashyamirana nizi Wazalendo, ngo bakabaza bati muri kuduhohotera muratujyana hehe. Abandi bati mwe toka, barimo babahinda. Rero ngo bikaba byaje kurangira n'ubundi imibare yongeye kumenyekana. Magingo ya tuvugana abagera ku 8 bakaba abishwe. Abango bakaba bishwe barashwe. Ibintu rero bikomeje kubabaza cyangwa se gutera inkeke abatari bakeya, by'umwihariko abo muri ibi bice. Abangaba kandi murambabarira akagripe kaba kabizanye, ariko byanze bikunze amakuru yo tuba tugomba kuyasangira. Abangaba rero kandi ngo ikindi kintu bashobora kuba ngo bazize yuko ngo bari muri bamwe mu bakunze kunenga imyitwarire itari myiza y'aba barwanyi barwana ku ruhande rwa Leta ya Kongo. Ibi rero ngo bikaba ari na bimwe mu byatumye bajya gushakwa, nubwo ngo bivugwa yuko ngo bari bajyanwe nabo ngo binjire cyangwa binjizwe muri Wazalendo ngo barwane n'intare za Sarambwe, ariko hari abavuga yuko ngo hari uyu mugambi n'ubundi wo kuba ababikiza. Ibi rero bikaba bikomeje gutera inkeke, dore ko ndi ahantu hakomeje
gushirwa abantu umusubirizo munsi ku munsi. Ibi rero bikomeje gutera ikibazo gikomeye cyane. Twihuse rero ni munyemerere twerekeze muri ambushi n'ubundi y'intare za Sarambwe. Ni ambushi yabereye ahitwa Kawezi neza ahangaha ukaba utatekereza ko ibingibi byahabera kubera yuko n'ubundi ngo hari mu ishyamba ry'inzitane, ariko kandi abarwanyi b'intare za Sarambwe uburyo bakozemo iyi ambushi ni uburyo bukomeye cyane. Ni ambushi bivuga yuko ngo yateguwe n'intare za Sarambwe. Iyi ambushi kandi ngo yakozwe n'aba special forces. Aba special forces ngo nibo bayikoze. Ubundi murabizi cyangwa se murabyibuka yuko ahangaha akiriba na Runingo hafi ahangaha intare za Sarambwe zihafite ibirindiro. Ni nyuma yo kurasa abarwanyi bari baherereye ahasange hari ibirindiro by'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, bakabirukana ndetse bakamanuka bakaza bagafata hano Runingo. Magingo yangaya rero biravuga yuko izi nce za Runingo na Kibira n'undi abarwanyi b'intare za Sarambwe aha abarimo kuhagenzura. Hanyuma rero iyi ambushi yabereye ahangaha n'ubundi akaba ari ambushi n'ubundi ngo yabaye mu rukerera rwo kuri uyu munsi aha Kawezi. Izi ntare za Sarambwe z'aba special forces n'ubundi ngo bamanutse, hanyuma rero baraza abitsimba ahangaha Kawezi. Aha Kawezi ngo kuhitsimba n'ubundi ngo bari basanzwe bafite amakuru yuko hari abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bahanyura n'ubundi bari muri patroli cyase muri patrouille. N'ubundi rero nkuko bari babiteguye n'ubundi ngo byaje kurangira. N'ubundi abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo biravuga yuko ngo harimo na benshi mu basirikare b'u Burundi, harimo ngo na abo ku gisirikare nabo mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo. Ubwo rero ngo batambikaga muri aka gahanda n'ubundi kari hepfo y'aya mashyamba ya Kawezi, ngo baje gushiduka n'ubundi izi ntare za Sarambwe zababaze umwe kuri umwe uwundi kuri umwe, ubundi babataye mu munigo. Ahangaha ngo nta ni imbunda zigeze zikoreshwa rwose kubera yuko ngo bashidutse n'ubundi ngo babatayemo neza umwe ari ku ngoto undi ku yindi ngoto undi ku yindi ngoto. Aha biravuga yuko ngo hatakarije ubuzima abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagera muri 10 na bose ngo intare za Sarambwe zabarangirije aha Kawezi, zirangije zirigendera, abandi bategereza yuko mu rukerera n'ubundi bari bagiye kuri patrouille batahuka. Ibintu birayoberana ngo baza rero kujya gushakisha muri ibi bice bitandukanye, akaba ariho ngo baje gusanga imirambo y'abasirikare yandagaye neza muri aya mashyamba ari Kawezi. Twavuga yuko ari haruguru gato ya rwose y'umujyi wa Uvira, kubera yuko uhari wawitegeye Kavimvira cyase Kavivira neza aha twavuga yuko ari nko mu ihembe ry'umujyi wa Uvira. Ibyo rero ibituruka kuri ambushi yaba b'intare za Sarambwe imaze gukorerwa ahangaha, kabarambushi yakozwe mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Twihuse rero ni munyemerere n'undi tukiri muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubabwire ko n'ubundi drone yongeye kugaragara mu kirere cya Minembwe irimo kuzenguruka. Abaturage baherereye aha mu Minembwe bakaba bavuga ko iyi drone bayibonye mu rukerera rwo kuri uyu munsi, ndetse ngo amasaha ya mbere ya saa sita yose yamaze irimo kuzenguruka muri iki kirere cya Minembwe. Biravugwa ko ngo iyi drone rero yari irimo kureba aho n'ubundi igisirikare cy'u Rwanda ku ruhande rwa leta ya Kongo bagomba kugaba ibitero
ariko kandi ngo irimo no kugenzura ibirindiro by'intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho. Bikaba rero byongeye kuzamura ubwoba mu baturage, dore yuko iyi drone n'ubundi ngo iyo yagaragaye muri iki kirere byanze bikunze igisirikare cya leta ya Kongo kiba akitegura kugaba ibitero ku baturage ndetse no mu bice bitandukanye hano muri Minembwe. Twihuse rero mu yandi makuru n'ubundi tubafitiye, dore yuko n'ubundi amakuru ahari ari menshi. Munyemerere twerekeze mu mujyi wa Goma tubabwire yuko Joseph Kabila Kabange wayoboye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akigera mujyi wa Goma hamaze kumenyekana gahunda y'ibikorwa nyamukuru uyu mugabo agomba kwibandaho. Mbere yo kwinjira muri ibi tubabwire yuko uyu mugabo yakiriwe ku munsi w'ejo i Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ari ku munsi w'ejo tariki 26 Gicurasi muri uyu mwaka we yakiriwe na AFC 23. hari nyuma yuko ubuyobozi bwari bumaze kumuha ikaze ndetse bunamushimira ko kuza mujyi wa Goma ari amahitamo meza yakoze. Abantu bo hafi ya Joseph Kabila rero bamaze kwemeza ko guhera kuri uyu wa mbere yatangiye kwakira abantu banyuranye bakagirana ibiganiro bigamije kugushaka umuti w'ibibazo byugarije iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri gahunda ze rero harimo kugenda yakira abantu banyuranye, dore ko uyu mugabo ngo yamaze guhabwa ibiro agomba kwakiriramo abantu batandukanye ubundi bakagirana ibiganiro, ariko kandi anagenda akora gahunda zitandukanye zirimo n'ubundi kugenda ashakira icyagarura amahoro muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari umuntu witwa Ntwari Brian, n'umwe mu bo duhuriye mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV, hamwe na Faustin ntabwo irindi zina ririmo kugaragara neza, bose barimo kumbwira bati turahabaye. Abantu turi kumwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV, mwese tubahaye ikaze. Hanyuma rero twari tukiri muri gahunda z'uyu mugabo Joseph Kabila Kabange. Ku munsi w'ejo ku ikubitiro uyu Joseph Kabila yagiranye inama n'abakozi ndetse n'abayobozi bakuru ba MONUSCO i Goma, bishimangira ko yatangiye n'ubundi ibijyanye n'akazi. Aha rero akaba muri gahunda yamaze gushyira ahagaragara agomba gukora no kubonana cyangwa se kwakira intumwa zitandukanye bakagirana ibiganiro bitandukanye, kwakira abayobozi batandukanye. Ndaje mu kanya tubabwire yuko uyu mugabo yamaze kugirira uruzinduko neza mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Hanyuma rero umwe mu bo hafi ya Joseph Kabila yagize ati gahunda ye nuko azagenda yakira abantu batandukanye, igisirikare bagashyira mu bikorwa done kumufasha gushyira iyi gahunda mu bikorwa, akakira kandi abayobozi ba AFC 23, imiryango itari ya leta, imiryango y'amadini n'amatorero, urwego rw'abikorera, ishyirahamwe ry'urubyiruko, abavoka, abanyamakuru n'abandi batandukanye. Ibi byose rero ngo bikaba biri muri gahunda n'ubundi uyu mugabo Joseph Kabila Kabange yamaze gushyira ahagaragara zigomba kuranga ibikorwa by'uyu mugabo Kabila. Kandi inyuma yo gushyira ahagaragara gahunda
akaba yavuze yuko agomba no kugenda agira ingendo cyangwa se uruzinduko mu bice bitandukanye. Birumvikana n'ubundi ni mu bice byamaze kubohozwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Hanyuma rero ibi ngo ni muri gahunda Joseph Kabila afite kumva ibitekerezo by'abantu batandukanye mu rugendo rugamije gushaka umuti urambye kugira ngo ibibazo byibasira bimwe mu bice by'iki gihugu, intambara za hato na hato n'ubundi zibe zagera ku musozo. Rero ngo azakira abantu benshi kandi bose yumve ikibari ku mutima no kuvuga ibitekerezo byabo, ubundi byose agende abiganiraho n'intare za Sarambwe, ariko kandi birumvikana n'abandi bayobozi batandukanye ku buryo n'ubundi iki gihugu cyakongera kubona umutekano urambye. Icyo nababwira n'ubundi nubwo twari twabigarutseho mu makuru ya kare, twababwira ko uyu mugabo akigera i Goma yahawe uburinzi bukomeye cyane. Uburinzi bukomeye cyane, nababwiye aho inzu uyu mugabo arimo gucumbikamo iherereye, akaba rero yamaze guhabwa uburinzi bukomeye kandi bwihariye. Ku ikubitiro rero Joseph Kabila yasuye ikigo cy'amahugurwa cya gisirikare cya Rumangabo ni nyuma yo kugera n'ubundi muri uyu mujyi wa Goma kuri uyu munsi rero tariki 27 Gicurasi muri uyu mwaka. Amakuru akaba atugeraho avuga ko yagiriye uruzinduko mu kigo cya Rumangabo, aho uyu Joseph Kabila yifuzaga kumenya uko abenegihugu biyemeje kujya mu mpinduramatwara abafashwe mu mahugurwa y'ingengabitekerezo ya politike na gisirikare bya AFC M23. Nk'umusirikare watojwe, Joseph Kabila ngo afite ubushobozi bwose bukenewe bwo kuzana izindi imbaraga nshya muri uyu mutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ngo nta nubwo ategetswe kwinjira mu mutwe cyangwa se kuzanamo ubunararibonye bwe, gusa ngo gahunda ye nuko yatanga ibitekerezo ibyo ari byo byose. Ikindi kandi ngo no kuba yakwinjira muri uyu mutwe nabyo ngo byaba ari amahitamo ye, dore ko uyu mugabo ngo ukunda kuceceka cyane, ibintu ubundi nta n'ikintu gitoya yari yabitangazaho. Akigera ahangaha rero muri iki kigo cy'amahugurwa ya gisirikare cya Rumangabo, yaganiriye n'abahari kandi ngo akaba yaherekejwe na bamwe mu bayobozi ba AFC 23. Akaba rero ngo ari uruzinduko n'ubundi rwabaye kuri uyu munsi, kandi ngo abari muri aya mahugurwa bose cyangwa se benshi muri bo bakaba bishimiye uru ruzinduko rw'uyu mugabo yagiriye ahangaha. Twihuse rero ni munyemerere twerekeze ku mirongo y'urugamba nanone. Birumvikana ubwo tugeze muri teritwari ya Rucuru, turababwira ko hongeye kumvikana imirwano hagati ya Wazalendo na AFC 23 mu gace ka Tongo. Imirwano ikaze yongeye kumvikana kuri uyu wa kabiri tariki 27 Gicurasi muri uyu mwaka 2025 mu midugudu itatu yo mu itsinda cyase yo mu gace ka Tongo mu karere ka Rucuru ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahitwa ngo mu bwami bwa Bwito, akaba ari muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko bitangazwa na abaturage batifuje ko amazina yabo na bumwe cyase nimwe mu myirondoro yabo itangazwa, ngo iyo mirwano yabereye mu midugudu ya Kanyangiri, Runjenje na Akikarara, aho abarwanyi b'intare za Sarambwe bateye icyarimwe ku birindiro bya Wazalendo
zitwa CMC FDP. aba rero ngo bakaba bagabye ibitero bikomeye cyane. Aha imirwano rero ngo iracyakomeje, ibi bikaba bituma abaturage ngo batabona uko bava cyangwa bajya aho bashaka kubera gutinya iyi mirwano, kandi ngo ni imirwano ikomeye. dore yuko ngo hari n'imirwano irimo kumvikanamo imbunda zoroheje n'iziremereye. Ibikorwa byose by'ubuzima bw'akazi byahagaze muri iyi midugudu yagabwemo ibitero, mu gihe ibimodoka n'ingabo biri kugaragara, ni ukuvuga ibifaru ngo birimo kugaragara mu mujyi wa Tongo. Akaba kandi aha ngo hari kugaragara abasirikare benshi cyane, aho rero ngo ibintu bikomeje n'ubundi kugenda bigaragaza intambara ikomeye cyane. Bamwe mu baturage baherereye aha ngaha baragira bati ibintu ntibimeze neza hano Itongo, imirwano yakomeje kandi irakomeye. Ikaba ari imirwano yatangiye mu gitondo igatangirira ahitwa Ikanyangiri, Runjenje na Akikarara. Magingo aya ngo ibikorwa byose byahagaze, akaba ngo nta kintu na kimwe kirimo gukorwa. Abatuye aha ngaha bagira bati turimo kubona ingabo zitwaje intwaro n'amasasu menshi zigana muri ibi bice nk'uko byakomeje kugenda bivugwa. Nubwo ngo hari imirwano ikomeye, ibikorwa ngo birakomeje mu duce tumwe na tumwe twa Tongo nka Amarangara na Hohe, uretse ngo Kiyenje aho amasasu ari gutera cyangwa se harimo kumvikana ari menshi. Ibyo bice rero ngo byegereye harimo kubera imirwano, bikaba ngo birimo gutuma abaturage bahatuye n'abahegereye barimo guhunga cyane. Imirwano rero muri ibi bice ikaba ikomeje gukomera no gukara, mu gihe n'ubundi ngo imirwano ikomeje kumvikanamo intwaro ziremereye n'izoroheje. Twihuse mujyi wa Goma ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari umurambo w'umusore wahabonetse, aho ngo wabonetse mu mudugudu wa Rakivete. Ukaba rero uyu murambo w'umusore wateye abatari bakeya impungenge. Biravuga yuko ngo uyu yishwe akajugunywa cyangwa se akajyanwa n'abataramenyekana, bakamujugunya mu mugezi, nubwo ngo bitari byamenyekana. Akaba hari abavuga yuko ngo uyu yaba afite inkomoko mu Minembwe, bikaba ari zimwe mu ntandaro zaba zaturutseho uru rupfu rwe. Ni umusore witwa Innocent wari utuye mu gace ka Mugunga. Akaba rero ngo yabonetse yapfuye kuri uyu wa kabiri tariki 27 Gicurasi muri uyu mwaka 2025. Akaba rero ngo yasanzwe ahitwa Avenue Kibangwiste, ni mu mudugudu wa Rakivete. Bikaba bivuga ko uyu musore ngo ashobora kuba ari hagati y'imyaka 17 na 18, ariko amagingo ya uburyo cyangwa se icyamwishe ngo ntikiramenyekana neza. Umurambo wa nyakwigendera rero ukaba wabonetse ahangaha kuri Avenue Kibangwiste. Uyu wapfuye ngo ntabwo azwi muri aka gace, kandi ngo arakekwaho kugira uruhare mu rupfu rwe ntibari bamenyekana. Bikaba rero bivuga yuko ngo uyu ashobora kuba ari uwo mu bwoko bw'abanyamurenge waba yakuwe ahandi akazanwa akwicirwa ahangaha, aho amakuru avuga yuko ngo bishoboka ko yaba yishwe na Wazalendo, nyamara ariko makuru n'ubundi ntaramenyekana. Abatuye muri aka gace makuru batanze bavuze yuko ngo uyu murambo bawubonye mu gitondo hagana saa 11 n'igice za mu gitondo, nk'uko itangazwa n'umwe mu baturage witwa Mitima Dedesi, ushinzwe cyangwa se umuyobozi w'uyu mudugudu wa Rakivere. Iyi nkuru y'incamugongo ije mu gihe utugari twinshi two muri Goma twari tumaze icyumweru kirenga
turimo amahoro n'umutuzo nyuma yuko AFC 23 ihagaritse ibikorwa byabo kandi nyuma yuko n'ubundi bari bakoze imikwabo ikomeye cyane. Gusa ibibazo by'umutekano muke biracyagaragara mu bice bimwe na bimwe byo mu burengerazuba no mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Abaturage bakaba basaba ko n'ubundi hakongera hagakorwa imikwabo ndetse hagakazwa n'ingamba zo gucunga umutekano ndetse n'ishyirwa ry'abapolisi mu bice bikigaragaramo urugomo. Ngibyo rero ibikomeje kuvugwa n'ubundi akaba ari inkuru ibabaje kandi iyi inca amugongo. Areka gatoya yende mbereke ishusho ubwo uyu musore yasangwaga yapfuye, dore ngaho aho yasanzwe bikaba bivugwa yuko ngo yaba yarishwe akajugunywa mu mugezi, ariko abandi bakavuga yuko ngo yaba yarishwe n'abana ahubwo bakamujugunya ahangaha. Byari byose ni amakuru n'ubundi yakomeza kumvikana kandi atandukanye. Birumvikana ni ibintu binyuranye kandi bitandukanye, gusa ni inkuru ibabaje kandi yinsha amugongo. Ubwo rero na abo mu muryango we nubwo bataramenyekana, ubwo n'ukwihangana. Atwihuse rero n'ubundi muri aya makuru ni munyemerere dukubitire Kinshasa. Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Constant Mutamba, ni ministre w'ubutabera muri iki gihugu. Uyu rero nyuma yuko ashinjwe cyangwa se yavuzweho ibyaha byo kunyereza amafaranga, ndetse ubushinjacyaha bukaba bwarasabye Sena kuba yamukuraho cyangwa se yamwambura ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe mu mategeko. Yarahiye arirenga rongera ararahira ati isinzegura kabone nuko cyase nubwo byagenda gute. Ministre w'ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Constant Mutamba yanze kwitaba urukiko rukuru rwa Cassation ubwo yavugaga ijambo mu rukiko rwa Kinshasa ku munsi w'ejo tariki 26 Gicurasi, aho yagaye cyase yamaganye ibyemezo by'ubushinjacyaha bukuru bushinja kubogama no kuba nabwo buri mu iperereza, bityo akavuga ko nta bubasha bufite bwo kumukurikirana mu mategeko. Constant Mutamba arashinjwa kunyereza umutungo wa leta, akaba rero yagize ati sinzegura, arongera arabihamya ararahira arirenga ati sinzegura. Ibi akabihamya anavuga ko ngo akomeje kuba indahemuka kuri Perezida Tshisekedi, akanashinja Joseph Kabila gushaka kumuharabika, aho avuga ko ngo ashinjwa ibinyoma mu rwego rwo kumusebya no kumukuraho icyizere, kandi ko ngo yamenye isano iri hagati y'abantu bagiye ruswa muri leta ari nabo ngo barimo kumukurikirana. Yagize ati ni ikibazo gishingiye ku moko n'uturere, ndetse akaba yanasezeranyije ko azafata ingamba zikomeye kuri Firmini Mvonde, umushinjacyaha mukuru wasabye inteko ishinga amategeko uburenganzira bwo kumuvanaho ubudahangarwa ubundi agahita atangira gukurikiranwa. Constant Mutamba yagize ati bagombye gufata ababigizemo uruhare mbere yo kumfata. Akaba ashinja abantu bamwe kugerageza guhungabanya umutekano we. Mu ijambo rye Constant Mutamba yavuze ko yakurikiranye inzira zose z'amategeko mu masezerano yihariye yagiranye n'isosiyete Zion Construction SAL, ndetse anenga bikomeye umushinjacyaha ngo wamushinje nta shingiro ibyamushinja abifite. Mutamba yihanangirije abantu bose bamushyiraho igitutu, avuga ko afite amakuru azashyira ahagaragara yerekeye ruswa no kubogama mu nkiko,
hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yanavuze ko hari itsinda ry'abantu bashyira imbere amoko n'uturere bashaka kumuhungabanya, maze atangaza ko agiye gufata ingamba zikomeye kuri Imvonde. Mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Minisitiri Mutamba ashobora gukurikiranwa n'ubutabera ku byaha byo kunyereza amafaranga bivugwa ko ngo agera kuri miliyoni 39 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zari zigenewe kubaka gereza ya Kisangani. Inteko ishinga amategeko ikaba bivugwa ko ngo igiye gushyiraho komisiyo yihariye izabaza iyo Constant Mutamba n'umushinjacyaha mukuru mbere yo gufata umwanzuro wo kumwambura ubudahangarwa kugira ngo atangire gukurikiranwa. Inshuti bakunzi bacu, mwarimu dukurikiye hano ku Ibendera TV, ni munyemerere mbashimire cyane nanabasezeraho, ambifurize gukomeza kugubwa neza, mugire ibihe byiza, Imana ikomeze kubarinda. Gahunda za Ibendera TV izo zirakomeje. Nitwa Mukada, bye, ciao ciao.